akibaza ngo twe tuzubaka, twe tuzaba ko ndi kubona hano ibibanza byose barabifashe. Ibibanza byose uzagende hano na New Congo uzasanga hari akabanza agasambu ka metero 20 na 20 katari kubakwa kandi kari hagati. Ako rero ni akabanza kejejwe k'Imana ibikiye abakristo. Sawa, dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 29 umurongo waho wa 32 dusoreze kwa 35. Kuva 29 32 kugeza kuri 35. Kutoka 29 au 29 29 32 a 35. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aroni n'abana be barishiriza inyama zayo z'iyo mitsima yo muri cya cibo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Barya ya maturo y'impongano yahongerewe kubereza umurimo wo kubanyereza. Utari uwo mu batambyi ntakayaryeho kuko arayera. Muri kumva ko kajambo? Haleluya. Ngo utari uwo mu batambyi ntakayaryeho kuko arayera. Niyagira inyama cyangwa umutsima mu byerejwe abatambyi, umurimo gisigara kikarara. Rwose igisigaye nikikaribwe kuko ari icyera. Uko abariko uzagirira Aroni n'abana be ukurikije ibyo nagutegetse byose, ubereze umurimo iminsi 7 n'ijambo ry'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Dushimiye urukundo rw'Uwiteka rwongeye kutugeza agashonjwa. Zari iminsi myinshi twarukaga mu kwezi kwa 2 nkeka tubabwira ko tugiye gukora ubukwe, kandi mwabanye natwe muri byose. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Kandi n'intego twari dufite Imana yaradushoboje. Ubukwe burakoreka, ntabwo ari byo kubabwira tena mwamaze kubyirebera. Mwabonye uko Imana itanga neza. Haleluya, haleluya. Uyu muvuga butumwa uvuyeho avuka mu Basilamu, Isenishe umuryango we rwose ni Abasilamu, ariko ab'Imana irabironkeraga yo yonyine. Haleluya, haleluya. Uri kureba umuntu muvane mu Gisilamu ute nimugira umuvuga butumwa. Abavukiye mu kirokore barabishatse bakabibura. Imana ikora uko ishaka. Haleluya. Kandi nababwiye ko ntabwo twigeze duteretana, ntabwo twigeze gukundana. Nari ndigoma mbona Imana iramuzanye. Nje ntamuzi na watanze. Imana iracyatanga. Haleluya, haleluya. Imana iracyashoboye. Twakoze ubukwe bw'igitangaza. Satani yashatse kwitambika intambara nyinshi, ariko Imana irigaragaza. Ndibuka nje na Mushumbano kubera niho duhaye ama invitation, twajanye ama invitation 500. Tugeze Goma intambara yinjiyemo, baravuga ama invitation 500 ni menshi y'abana 1000. Ubwo intambara yinjiyemo tubagabanye kabiri, dutange invitation 200 zikubye abantu 400, birangiriraho izindi tuzitange. Tuvuze ngo tugiye kuzitwika izindi, Imana ibayohereje umuhanuzikazi abaje ari kuvuga ayo ma invitation ukuntu nayavanye mu Buganda, ntabwo muzi yo nayakuye. Haleluya, haleluya. Ntabwo muzi yo nayivani, ayo yavuye mu maturo y'abari mu nkambi na Kivara. None mugiye gukora ibyo zose murazitanga, ahubwo zizabana. Nariko byage Trezoro n'imbarumu zarashize, dutuma kuzindi zose turazitanga. Igitangaje Imana iratubwira mwebwe nimwirushe kugenda nk'ukundi abandi bakora ubukwe. Nta nama ntaki, mwebwe muteka ibiryo bikeya gusa.
bikeya, duteka ibiryo bikeya bitahaza abantu 100. Tumaze kubishiraho iratubwira tugende, bigeze nimugoroba mu birori hazamwe abantu 1350. Twatetse ibiryo bitahaza abantu 100. Haleluya. Igitangaje, tubishiraho buri wese yarazaga agafata, bose barafata, bararya, barahaga, ibiryo birasaguka. Haleluya, haleluya. Kuba bose bagiye bari kuvuga nibwo twabona ubukwe bumeze uko. Si ku bwacu, si ku bw'imbaraga, si ku bw'amaboko, ahubwo ku bw'imbaraga ziyatureba. Haleluya, haleluya. Nuko byagenze, turangije ubukwe duhita twinjira mu ivugabutumwa, kandi Imana ituzaniramo n'abantu bavuye kure. Yararitse abantu bavuye Sudan baza tutabazi, mu mwuka wera yabatumye ngo igoma hari ubukwe. Abenshi bahatinye hejuru y'intambara, ariko bo Imana ibemeza ko bagombwa kuza. Baza mu bukwe bw'uwo batazi. Abandi bava Kenya, abandi bava Mozambique. Mwumva Imana ikora. Haleluya. Rero tugira ishaka ryinshi byo kuzaza kubasura, bimanza kutugora, ariko ejo bundi tubona ubutumire bwo kuja mu giterane Kenya. Tuja Kenya Mombasa, tuvuga ubutumwa, dushoje turagaruka tugera Kampala, no tumara icyumweru n'igice. Turavuga ntabwo twatambuka tutaje kubasuhuza, niko twaje kubareba no kubereka umukazana wanyu mwamubonye. Imana ibahe umugisha. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, ducungura igihe. Ijambo ry'Imana dusomye, turisomye mu gitabo cyo Kuva, ibice 29:32. Ijambo Imana iri kubwira Haruni, iri kubwira Musa. Mose genda ufate Haruni, umuhe ku mitsima, umubagire ihene, izo nyamu zitogoteshe azirye, umuhe no ku mitsima yahe. Iyo mitsima utari umushitsi ntakayiryeho, kuko ari imitsima yera. Nibayirya ikabananira igasaguka, izo zisagutse aho kugira umushitsi aziryeho muzazitwike. Muri kumva uko Imana imeze? Ngo aho kugira muzihe umushitsi mugire iki? Muzazitwike, kuko ari imitsima yera. Nizirara hejuru yuko zabuza bozirya mu gitondo, nubwo haza uri kuvuga ngo mwamfungurire akazi wawe kwa mushumba cyangwa ku ihema ry'ibonaniro, désormais ntukazazimuheho, kuko ari imitsima igize iki? Yejejwe. Mbwira mugenzi wawe, imitsima yejejwe ibikiwe abejejwe. Niryo jambo tugiye kuganira. Haleluya, 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 haleluya. Mbwira mugenzi wawe, imitsima yejejwe ibikiwe abejejwe. Fasha ubwire mugenzi wawe ngo amaviza yejejwe, Imana yibikiye impunzi zejejwe. Nako kantu ugomba kumenya, imitsima yejejwe ibikiwe abejejwe. Haleluya. Aha ni mu ihema ry'ibonaniro. Mu ihema ry'ibonaniro nigeze kubivugaho gake, byari rikozwe n'ibice 3. Ihema, haleluya. Iyo mvuze ihema ni ubuturo Imana yategetse Mose n'Abisirayeli kumwubakira mu butayu kugira ibe hagati yabo. Iri hema ryari rigizwe n'ibice 3. Igice cya mbere cyari icyo bitaga imbuga, icya kabiri ahera, icya gatatu ahera cyane. Haleluya. Imbuga, ahera n'ahera cyane. Muri ibi bice 3 byabagamo ibikoresho bigeze kuri 7. Byabagamo ibikoresho 7. Haleluya. Mu mbuga hari harimo ibikoresho 2: igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro. Nibyo byari ibikoresho byari biri mu mbuga. Ahera habagaho naho ibikoresho bigera muri 3:
icya mbere cyari igitereko kitabaza, icya kabiri kikaba imeza y'imitsima, n'icya gatatu kikaba igicaniro cy'imibavu. Haleluya. Nahera cyane habonekaga igikoresho kimwe bitaga isanduku y'isezerano. Rero ahera cyane ntabwo turagerayo, tugarukire kuri iyi mitsima. Umuntu mbere yuko yinjira hera yabanzaga akanyura kuri ibi bikoresho bibanza, akanyura ku gicaniro, agatanga igitambo, akababarirwa ibyaha. Yaba amaze kubabarirwa ibyaha, nimba yasambanye, nimba yibye, nimba yavuze nabi, akazana igitambo. Icyo gitambo yamara kugitanga akababarirwa ibyaha. Dore udafite igitambo ntabwo byari bishoboka ngo ubabarirwe ibyaha. Yesu abona ni umurimo gukomeye cyane, kubera kugira ubabarirwe bisaba kuzana ihene, intama cyangwa se inuma. Inuma zinungura kuzibona mu ishyamba, uri kureba iyo buno batubwira kugira tubabarirwe tujya turazana inuma gusa. Twari kuzazibona twese, twari kuzaba abahizi, kwirirwa mu ishyamba turi guhiga, ariko Yesu abona ni umurimo gukomeye, aradupfira ku musaraba, aratubwira byose bigize iki, birarangiye. Mbwira mugenzi wawe ngo byose byararangiye. Mubwira ngo byose byararangiye. Ku musaraba wa Yesu tuba turababariwe. Abababariwe mukomere Yesu mu mashini muntu nyinshi. Abababariwe twese tuba turababariwe. Rero haleluya, kubabarirwa ni kimwe. Kubabarirwa ni intambwe imwe mu ntambwe 6 cyangwa 7 umukristo agomba gutera asanga umukiza. Yaba amaze kubabarirwa akegera imbere hari igikarabiro, akiyoza amaguru n'amaboko. Yamara kubyiyeza akiyeza. Muzi itandukaniro hagati yo kubabarirwa no kwezwa. Wababarirwa utejejwe, ariko ntabwo wakwezwa utarababarirwa. Haleluya. Abantu bose bababariwe ntabwo ariko bejejwe. Kwezwa ni ukwihana icyaha ukirinda tena kuzakigwamo. Niko kwezwa. Niko Abaheburayo baravuga ngo mushaka amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko bitari ibyo ntawe uzabona Uwiteka. Imbabazi zizira ubuntu, ariko kwezwa biraharanirwa. Haleluya. Akiyeza yarangiza akinjira ahera. Igitereko kitabaza ahera ngo nta dirisha ryahabaga, hari hafutswe, nta n'umuryango wahabaga, hari mwijima. Ikintu cyahamurikiraga cyari kimwe, cyari igitereko kitabaza gusa. N'iki gitereko kitabaza cyari kiri automatique. Winjiragamwo wanyuze ku gikarabiro, wejejwe, wakwinjira kigahita kimurika. Cyamurika kikakwereka imeza y'imitsima. Ku meza y'imitsima hari imitsima 12 zisobanura ubwoko 12 bwa Isiraheli. Kuri iyo meza rero, icyo gihe ubwoko bwari 12. Niyo mpamvu habagaho imitsima 12. Buno ubwoko bwarahindutse, ntabwo tukiri 12, ahubwo ni ubwoko bugera mu bihumbi n'ibihumbagana. Niko n'imitsima ziyongeye. Ni ukuvuga ahera ho mu itorero rya Gashonjwa hariho imitsima ihwanye n'umubare w'abakristo bo muri iri torero. Mbwira mugenzi wawe ngo umutsima wawe uri ku meza. Mubwira ngo umutsima wawe uri ku meza. Uwo mutsima wakwinjira wejejwe, igitereko kitabaza kikakumurikira, kikakwereka imitsima. Undi yakwinjiramo atejejwe, yakwepye igikarabiro. Muri kumva ijambo gukwepa, guca uruhande, donc ukirengagiza wowe kwiyeza kubera watabye, ukirengagiza ukinjiramo. Waba winjiyemo igitereko kitabaza kikazima. Cyazima mwembi babiri mukabahera,
umwe ari mu mucyo undi ari muki. Mbwira mugenzi wawe twembi turahari ariko turatandukanye. Birumvikanye? Turatandukanye ntabwo dutandukanye. Bamwe bari mu mucyo abandi bari muki mu mwijima. Abari mu mwijima n'abari mu mucyo tuzabamenyera kuki? Ku buhamya bafite bw'iri torero. Bamwe ujaje urumva nta mani kihaba ntaki igihe twasengeye nta bagabo, nta uri mu bucuraburindi, abagabo baruzuye, ariko abagabo ntabwo ari aba buri wese, ni abagabo bejejwe babikiwe, abakobwa bejejwe. Haleluya, haleluya. Tuzabamenyera ku buhamya. Henje wa ni kubona ntacyo ndi kubonamo. Ntabwo nimba ari ntacyo uri kubona muri iri torero, ntabwo ari ukuvuga ngo imitsima zashize ku meza ya hera, zirahari. Ikibazo si meza, ahubwo ikibazo ni wowe. Bwira mugenzi wawe ikibazo ni amaso yawe. Nimba wigiye utejejwe ntabwo urarya ku mitsima. Rero haleluya, uyu wejejwe akinjira ku mitsima, imitsima yari 12 na buri mutsima wari uriho izina rya buri wese. Haleluya, umutsima wawe uriho izina. Akagenda nimba ari uwa Gadi cyangwa Efurayimu, akagenda agafata umutsima akarya, yamara kurya amaze guhaga akaja ku gicaniro cy'imibavu agahimbaza Uwiteka, akaramya ari uko amaze kugira iki? Kurya. Mbwiraga abantu ngo kuramya neza biva mu guhaga. Bwira mugenzi wawe ngo guhimbaza biva mu guhaga. Imana niyo ndirimbo ya wokovu turirimbaga. Nimebatizwa imoroni, moto moyoni, pia kinywani na shuhudi. Muri kubyumva? Moto wapi? Moyoni. Pia wapi? Kinywani. Kisha unafanya nini? Hauwezi weza shuhudia bila moto kinywani. Lazima kinywa itangulie. Haleluya, haleluya. Nimba n'amashimwe ufite, igitereko ikibazo si imitsima ya heri irahari. Kubera iyo mitsima Imana mwumvishije ukuntu yabuzije Haruni, iramubwira ngo abashitsi ntibakagira iki? Ntibakayirye, kuko ari imitsima yera. Abashitsi niki? Abashitsi saba mwicazagaha, apana wamwicazaha ari nyirirugo, wowe nyirirugo ari wowe mushitsi. Mu bwami bw'Imana umushitsi ni umunyabyaha. Haleluya, haleluya. Mbwira mugenzi wawe uri umusangwa cyangwa uri umushitsi. Abashitsi ni abantu batahagaze neza mu gakiza. Abanyabyaha nibo bashitsi, nibo batemerewe kurya mu mitsima. Ariko niba wejejwe, waje ushonje, ariko uratawaza mu izina rya Yesu Kristo, uratawaza. N'uyu mutsima niki? Umutsima ni igisubizo cy'icyifuzo cyawe. Iyi mitsima bayita yose imitsima, ariko kuri bamwe ni amazu, ku bandi ni abana, ku bandi ni ubukwe, ku bandi ni amasambu, ku bandi ni amaviza, ku bandi ni ugukira, ku bandi. Haleluya, haleluya. Umutsima wawe uri ku meza. Aka kantu mumfashe mukumva, imitsima yejejwe ibikiwe abejejwe, ntabwo ari iya buri wese. Rero umuntu yarinjiraga yabatejejwe, we aba bandi bagahaga bagahimbaza Imana, we akicirwa n'inzara. Aho baba basohotse nk'ejo mu gitondo, urumva bavuye ahantu hamwe ariko barasohokana ubuhamya bubiri butandukanye.
Haleluya. Uwari uri mu icuraburindi aragera iwe ari kubwira umudamu we ndashonje imibiryo. Bakamubwira ko wari uri mu nzu y'imitsima byagenze ute? Iriya nta biryo bikibayo, nta bisubizo bikihaba, nta mani ikihaba. Undi agasohoka ari kubihimbaza, ari kuvuga ngo Imana iyo twizeye twarayibonye, twari dushonje iratugaburira, twari twambaye ubusa iratwambika, twari dukenye haleluya. Bombi bavuye ahantu hamwe ariko basohokanye ubuhamya bubiri. Mbwira mugenzi wawe, ikibazo sahera ahubwo ikibazo ni ukuntu wahinjiye. Tera haleluya yindi nimufashije. Hari undi mugabo w'umuswa wiciwe n'inzara mu nzu y'imitsima. Muramuzi? Mu gitabo cya Rusi dusomeraho igitabo cya Rusi igice cya mbere. Rusi igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hari kuvuga ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki. Haleluya. Uyu Elimeleki umugabo wa Naomi bari batuye i Betelehemu. I Betelehemu rero arahabeshera ngo hatera inzara, kandi Betelehemu bisobanuye inzu y'iki? Inzu y'iki ni ijambo rivuye mu Giheburayo Betelehemu. Beti bisobanuye inzu, Lekemu umutima. Betelehemu bisobanuye inzu y'iki? Y'imitsima. Siko bimeze? N'inzu y'imitsima nyakuri ni muri Yesu Kristo, kubera niwe mutima w'ubugingo. Rero uyu Elimeleki igitereko kitabaza kiramuzimana hejuru yo kutezwa asonzera mu nzu y'iki? Y'imitsima. Ariko si ukuvuga ko imitsima zabuze i Yerusalemu, i Betelehemu plito zari zihari. Maze afata icyemezo kibi, arahunga. Ahungira i Mowabu. Agiye i Mowabu ahurirayo n'inzara ebyiri, iya mbere y'urupfu, iya kabiri niyo kubura ibiryo. Ariko mbabaza ikintu kimwe, uyu Elimeleki niwe wabaga i Betelehemu wenyine? Si hariyo n'abandi? None mubonye uwundi muryango uhunze? Si uyu wahunze gusa? Abandi bagize iki? Barasigaye barimo ba Bowazi. Ba Bowazi basigaye ngo bakomeza guhiga Sayiri. Ariya Naomi ubuzima bumunaniye aragarukana Rusi. Agezeyo asanga ngo bari gusarura, ahubwo bari gusigariza iki? Abahumbyi, abo gutoragura hejuru yuko ibiryo byababanye byinshi. Aho Elimeleki we yavuze ngo hari iki? Eske hari akantu wumvishijemo? Nshatse kukubwira rero, abantu benshi muri iki gihe bahagaze nka Elimeleki. Bari kuvuga ngo mu nzu y'Imana hari inzara. Mu nzu y'Imana ntabwo higeze hagera inzara, nta nubwo izageramo, kuko Imana twizeye ni umutima w'ubugingo. Haleluya, haleluya. Ikibazo ni igitereko kitabaza cyawe. Ikibazo ni ukutiyeza. Imitsima yahera, imitsima y'i Betelehemu ni imitsima yejejwe, ibikiwe abagize iki? Abejejwe. Haleluya. Imitsima ya rubanda yarashize, hasigaye imitsima yejejwe. Imitsima y'abantu yose bose yarashize, hasigaye imitsima zejejwe z'Imana ibekiye abantu bejejwe. Rero abantu benshi mu nzu y'Imana basigaye bameze nka Elimeleki.
bagahunga. Muri iri torero mugakiza nta kintu mwibonamo, nta biryo, nta nzu, twaje gushakamo ingendo za Amerika byarananiranye. Ntabwo byari byananirana, wowe uri kurira ariko abandi bari gusekeramo. Ikintu ngombwa kukubaza, urejejwe ko ibintu birahera ari ibintu byejejwe kandi Imana ikabibike abagize iki? Abejejwe. Umubare w'ibanga wo kurya ku by'Imana ni ukwezwa. Bwira mugenzi wawe ngo umubare w'ibanga ni ukwezwa. Bwira mugenzi wawe ngo umubare w'ibanga ni ukwezwa. Umva ngaho urugero, iyi telefone yanjye yabirimwa miliyoni 5 z'amashiringi, ukayitoragura cyangwa se nkayikubitse ariko ukaburara uri kuyareba. Siko bimeze? Kubera iki? Ntabwo washobora kuja kuyavanamo udafite umubare w'iki? Bisaba kugira umubare w'ibanga kugira aya mafaranga ugira iki? Uyavanemo. Benshi rero bishwe n'inzara barahera kubera babuze umubare w'ibanga. Ariko uyu munsi nabazaniye umubare w'ibanga, ntari uwundi, ntari ukuririmba, ntari ukubwiriza, ahubwo umubare w'ibanga ni ukwezwa. Haleluya! Ni ukwezwa. Ugatunganira Yesu, ugatangira kujya kubye. Bwira mugenzi wawe tunganira Yesu ujye kubye. Twe n'abageni turi kubabona muri none wowe ngo ntakirimo ibyo wabibwira abandi apana njyewe. Haleluya! Umubare w'ibanga ni ukwezwa. Umutambyi witwa Ahimeleki mu gitabo cya Samweli ya mbere 21 dusomera uwo murongo 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Hari ijambo nakunze aho Dawudi aja gusaba imitsima. Umwami aramubwira imitsima y'abantu yose bose yari ihari ariko yarashize, hasigaye imitsima yejejwe. Nikiburaburizo iyo mitsima abasore birinze abagore nibo bagombwa kuyirya. Soma 21 umurongo wa mbere. Samweli wa mbere chapter 21 umurongo wa mbere. Inyuma muri kutwumva? Nimba muri kutwumva muzamura ikiganza turebe. Sawa. Nuko Dawidi arahaguruka aragenda Ajinobu. Yonatani asubira 21 umurongo wa mbere gukomeza kugeza ku wa 6. Samweli ya mbere. Soma. Dawidi aherako ajya Nobu kwa Ahimeleki umutambyi, aza kumusanganira ahinda umushyitsi. Yego. Aramubaza ati niki gitumye uri wenyine nta muntu muri kumwe? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati umwami yantegetse umurimo, arambwira ati nihagira umuntu umenya ibyo murimo utumye cyangwa icyo utegetse, kandi nasezeranije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira. Yego. Mbese nta mufunguro nibura umpe imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose. Umpe imitsima ingahe? 5. Mwumva ukuntu umutambyi agusubije. Umutambyi asubiza Dawudi ati yego, nta mutsima wa rubanda mfite. Keretse imitsima iyashize ni iya rubanda, ariko iyejejwe iracyagize iki? Mbwira mugenzi wawe ngo iyejejwe iracyahari. Haleluya, haleluya. Abizeye ko igihari mbwira ngo amena. Haleluya. Iyejejwe iracyari ko abahungu birinze abagore nibo bagombwa kuyirya iyo yejejwe. Asubiza umutambyi ati ni ukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. Twahagurutse iwacu ibikoreshwa by'abahungu ari ibyera, nubwo ari urugendo n'izindi, none ibikoreshwa byabo ntibirushaho kuba ibyera. Nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe. Umutambyi amuha imitsima yejejwe ko hatariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka.
amen, ishyushye ubwo bayikuragaho. Amen, amen. Dukomere ijambo ry'Uwiteka amashyi. Mbwira mugenzi wawe imitsima yejejwe ibiki wabejejwe. Uyu ni umwami Dawidi asanga umutambyi Ahimeleki. Umutambyi amubonye Dawidi yari ari mu buvumo, inzara iramufata, imufashe yibuka ko ari hafi y'ihema ry'ibonaniro cyangwa inzu y'Imana, ahungira agashonje. Agezeyo umushumba aramubaza uvuye? Mvuye n'Ukongo cyangwa se mvuye Kabingo. N'iki kikuzanye? Iri nzara yanyiciyeyo, none nibutse kwa hari inzu y'Imana kandi abashonje bose bazaga mu nzu y'Imana bagahagiramo. Aramubwira none ufite iki? Ngumbe kw'inzara inyishe. Umwami aramubwira ntacyo mfite, imitsima ya rubanda yagize iki? Yarashize, hasigaranye imitsima yejejwe n'uruburaburizo, abagombye kuyiryaho ni abasore birinze iki? Iyo mvuze abasore birinze abagore, nimukomoze ku cyaha cy'ubusambanyi. Bakoresheje ijambo umugore nk'icyaha, kubera umugore niwe shingiro ry'icyaha mu isi. Simubizi? Ni icyaha icyo ari cyo cyose. Doke ni umuntu ikiruburaburizo, umuntu wirinze icyaha. Ahimeleki rero ngo abonye ko Dawidi amaze iminsi myinshi adatukana, adasambana, adakora icyaha, amuha ku mitsima igize iki? Yejejwe, kuko nta yindi mitsima yari ihari. Nje kubabwira ikintu kimwe dusoza. Haleluya, haleluya. Mu nzu y'Imana abakunu bose bageragamo bakariramwo bagataha bahaze, ariko abakristu n'abapagani bageragamwo bose bakarya bagatahana ibyishimo. Ariko ibyo bintu byabaga kera. Bigeze nyuma amavuta n'umugisha w'abarubanda urashira, hasigaye umugisha wejejwe w'Imana ibikiye abakristu bejejwe. Haleluya, haleluya. Ngo buno mu nzu y'Imana kubonamo umugabo biragoye. Abasore babaye bakeya. Apana, abasore ba rubanda nibo bashize. Abasore ba rubanda barashize. Mu nzu y'Imana hasigayemo abasore bejejwe b'Imana ibikiye abakobwa bejejwe. Haleluya, haleluya. Mwumve babwire, abakeneye ibibanza, abantu benshi baragenda, yagera nkambarara akibaza ngo twe tuzubaka, twe tuzaba. Ko ndi kubona hano ibibanza byose barabifashe. Ibibanza byose uzagende hano na Ukongo uzasanga hari akabanza agasambu ka metero 20 na 20 katari kubakwa kandi kari hagati. Ako rero ni akabanza kejejwe k'Imana ibikiye abakristu bejejwe. Haleluya, haleluya. No muri Kigali ibibanza biracarimo, no muri Kampala. Ibyashize Kampala ni ibibanza byande bya rubanda. Ngira mugenzi we ngo bya rubanda, bya rubanda. Ibibanza bya rubanda nibyo byashize, hasigaye ibibanza byejejwe by'Imana ibikiye abakodesha bejejwe. Haleluya. Ngo akazi karashize mu makampuni, mu mabiro. Apana, akazi kashize na karubanda. Akazi karubanda niko bagize iki? Kashize. Hasigaye akazi kejejwe k'Imana ibikiye abashomeri bejejwe. Umusore umwe aransanga arambwira ngo Prince, muri iki gihe twebwe dushaka twakwemera, nta bakobwa b'amasugi wabona. Ndamubwira uri umuswa. Abakobwa b'amasugi bashize mu makaritiye, bashize mu isoko, bashize n'ahandi hose, ariko mu depo y'Uwiteka baracyarimo, baracyuzuye. Haleluya, haleluya. Baracyarimo. Ariko ni abakobwa bejejwe b'Imana ibikiye abasore bagize iki? Haleluya. Ngira mugenzi wangu bya rubanda byarashize. Abatarabyara, engumba, abamaze imyaka n'imyaka mutabyara,
ntabwo ari ukuvuga ngo impinja zarashize. Mu depo y'Imana ziri kurira, zikeneye ababyeyi. Mu depo y'Imana ziri kurira, zikeneye ababyeyi. Ariko ni impinja zejejwe, z'Imana ibikiye ingumba zigiziki zejejwe. Haleluya! Niba utejejwe ntacyo Imana ugomba kubona. Ngo iri kureba ngo kuja muri Amerika mu buryo bwihuse ngo byabonekaga mbere, niho amaviza gazaga kuri bantu bose. Ngiye kubabwira, amaviza ntabwo yari yashira. Nubwo Trump yatanze itegeko, ariko uwo turi gukorera nuri hejuru ya Trump. Twagendaga mbere ya Trump kandi tuzagendana nyuma ye, kubera utujana mu Burayi uwadusezeranyije akadukura mu Burundi, akadukura muri Kongo, akadukura mu Rwanda, akatuzana na Kivari. Ntabwo ari Trump, ahubwo ni Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Rero uwatanze itangazo ni umwana w'umuntu, ariko iby'Imana ntabwo ryari ryasohoka. Nijya kubabwira rero, amaviza yashize cyangwa se ibibanza byashize mu Burayi ni ibya rubanda, ni ibya rubanda. Mbwira mugenzi wawe ibya rubanda byarashize. Mbwira mugenzi wawe amaviza ya rubanda yarashize. Hasigaye amaviza yejejwe, Imana ibikiye impunzi zejejwe. Haleluya! Umubare w'ibanga ni ukwezwa. Niba utejejwe ntacyo Imana ugomba kuryaho. Umubare w'ibanga ni ukwezwa. Ikintu nje kugusaba, haranira kwezwa, haranira gushaka Uwiteka uko bikwiriye, haranira kumusenga mu kuri no mu mwuka. Iby'ijuru ntabwo byari byakama, umutungo uracyari mwinshi, uzawuryaho wowe n'abana bawe. Imana idufashe kandi ihire ijambo ryayo. Amen. Bwira mugenzi wawe imitsima ya rubanda yarashize. Bwira mugenzi wawe imitsima ya rubanda yarashize. Hasigaye imitsima yejejwe, Imana ibikiye abagize iki? Abejejwe. Niba ukeneye kwezwa, zamura ikiganza, tera haleluya. Niba wejejwe wiringiye kuzarya ku by'Imana. Amen. Imitsima yejejwe ibikiwe abejejwe. Bisaba kwezwa kugira urye ku by'Imana. Niba utari wezwe, uzabaha mu itorero ryacu, ariko nta mugisha uzaboneramo, kubera umubare w'ibanga wo kubona umugisha mu bivuye mu by'Imana ni ukwezwa. Ni ukwezwa. Rero inzira yo kwezwa ni ukwizera Yesu Kristo, ukamwakira nk'umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi menshi. Wamara kubatizwa mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we, ukaba urababariwe. Ugakomeza rero inzira yo kwezwa, kubera kwezwa ni process. Numara kugera ku rugero rushitse, iby'Imana uzatangira kubiryaho. Nkeneye kubaza mu itorero mbere yuko dusenga, haba hari umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abatizwe mu mazi menshi mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we, nazamura ikiganza. Ntabwo uzarya ku by'Imana utari wezwa. Nimba utari wabatizwa, zamura ikiganza. Zamura ikiganza uri. Nimba utari wabatizwa, yego umwe nguriya, uwundi zamura ikiganza, zamura ikiganza. Siku ya kubarikiwa ni leo, na kama wataka msaada ni leo. Amen. Zamura ikiganza, zamura ikiganza. Haguruka uri. Muhaguruke aho muri abatari babatizwa. Oh, siku ya kubarikiwa ni leo, na kama wataka msaada ni leo. Amen. Abatari babatizwa muri guhaguruka. Niba uzi ko utari wabatizwa, haguruka. Oh, siku ya kuokoka ni leo, na kama wataka kubatizwa ni leo. Amen. Abatari babatizwa muhaguruke. Niba utari wabatizwa, haguruka. Oh, siku ya kuamini ni leo, na kama wataka mibaraka ni leo. Amen.
nimba uzi ko utari wabatizwa mu basore mu bagabo haguruka wumva. Haleluya, haleluya. Abantu batatu bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Dukomere Yesu amashi. Muteri intambwe munyegere, kariba imbere. Karibu munyegera imbere. Uzi ko utari yabatizwa wese, tera intambwe. Nimba ucicaye, reka gutinya ibiri kukuzamo mu mutima. Umvira ijwi ry'Uwiteka. Nimba uzi ko utarakizwa, nimba uzi ko utari wabatizwa, uhaguruke.